Korean Cap Karbi Anglong Arlo India Prime Minister Narendra Modi ke bang pen Karbi Arat tum tame Karbi Arat Farman pati Karbi Arat Akiman Pachunji muni puatok anu pen Sarpi sarpu riso jang tong dono Hala bangso Lori thi pilong ipaman pon Labangso peace rally amai long atok anu pen Karbi riso jang sarpi sarpu tum tong dun dead pen Anutin tame aning ki pung anutin tame kachi therak anutin tame kachi dinso non nili Karbi lo charle song mai kumata kachi therak kachi jinsu Lincoln hongke pra trok sosen tum article 244A pachunangji tum central government han demand pini Karbi Anglong along le along Narendra Modi India Prime Minister aking kam nang sun tukke lamthi sike ningji tekan jibon upel Karbi Arat akimatha Karbi Arat akiman pachun jibon kusi nili tumta toda porphai aji droxy pen kanjas dikom KRA Karsa lapen ASDC tumta me halabangso mailo kachi tong dun pen appointment cho hang pen lamthi sibet tame memorandum ipa bat me pajir dunji kusi sigalo ni tum dam mo tame ASDC long klemang ko Daniel Teron ta kontek mo appointment long ka ting tum memorandum article 244A pachunang ji bange lamthi si fudunang ji kusi sikon lo kaso da tha ajit timung sing timung tum dam la pet klem la pet kanjas diko tipon sa ningduk me Ningkang me Jijinso me Pinilabangso Loring tipilong kipaman pon India Prime Minister Kivana Mayalong Nilitung Memorandum ipak Ipidunji apantame Apol bang Chuen Federation lo Mande authority tum Nilitung han memorandum ipak Nasi PG Apanda pori idelo Kasi isi ningduk me Citerak me Ningkang me Nilitum appointment long lelo Narendra Modi tame India Prime Minister tame nilitum article 244A lam nam face ninje je nilitum Chief Minister Hemanta Biswa Sharma tame article 244A lam face ninje je nilitum Karbi Anglong Autonomous Council nilitum kachik go most energetic CM Dr. Tuliram Ronghang alang to we het tame isi news long ninje pon je article 244A lam ke paklang dun be tipon tame alang ni speech kado kawe nili kulam gali rat si thelom from article 244 alam bede asi nili le ningdu kali Karbi Arat si ningdu Karbi Arat jinso me Karbi Arat si itum imang mun chum thujelo nasi pini labangso peace and unity rally uski paman pon song trok tum Karbi Anglong arlo ke to song trok alang tum hele kamanchi o lapsi alang itu mainstream long wanglo halabangso mainstream long ke bang nang ko alam thi bang ke Karbi Anglong arata kari 244A junji beri kesibat nasi song trok alang itu hem richi otekan lap non hejong sarkar kan lamdon chitok lo halabangso lamdon along kame article 244A lang sung competed protante Indian government central government, state government, apel karena autonomous council, non kita bom BJP government tu na song trok pan ke kacong tuyo son si mandel lo, song trok dalam kali Karbi Arat hal kacong tuyo son si mandel, mesti ningduk me, anu tinta me, ningkang me, asinon song trok tu man kacong tuyo son thot, Karbi Arat han cong tuyo bom lang, protante itu makai kusot luar sedam, cak dulu, masih pini Narendra Modi kan dijadikan Karbi Anglong alo peace and prosperity. Purutante song trok tum helekaman ki ora song tum ari chirung rapen mainstream Indian government ki depen Karbi Anglong alo ki inut tavelo helekaman ki ora song purutante manghume me ini tum Karbi Anglong alo along non puta aspa am special power ekabang dolan am special power ekabang itu nang impose bom lang purutante pini labang so peace ready ki pamana bang kira bang chok tam dia ji halabang so peace ready ki pamanong tame
Karbi Anglong Arata Kari Article 244A Lama Abang Pia Policy anu tin kami ninje du nahi der ma nitum ke ASDC Kansas Dicom KSA tum appointment chu hang memorandum tare dilo appointment long le appointment long le lo inut bat arleng the Karbi Anglong Autonomous Council long representative tum tame Article 244A lam he si ninje du de non ihong tikubalong ihem tikubalong bang ham ihem tikubalong India Prime Minister Narendra Modi bang ham ini tumlam he si ini makiman cepak lang nunggu he betul tidak ahong lo development alam sih cithan penanga development nang bekbo itu education infrastructure education environment kita message pan itu kapre medical college penceng lo kutung agriculture university penceng lo halat nangko ta ilitum ningkan hongkebra tro article 244A apartment pawe ka chisong pawe ilitum apran ke damnang chithera pumi kasi pinila bangso ready long ke ilitum hempre ka farman ka litang apar lutum han ka jor sanu alang itum kichitan ka litang la hempre ka farman pan an apran ke damtang halabang so apran ke damtang apar lut man chong chu so mande si BJP government alang itu small state agenda doku anu tin BJP leaders meninje lo timon stame pinila bangso litum India Prime Minister aregi lo kilong lo BJP tu small state agenda doma abema kilong lo small state agenda do sonde itu man lam the sikin ingi dikhain ke article 244 lam abidet palo itu CM dan ninje je itu chief minister dan ninje je Narendra Modi ong panu ni ong lo to itu non Karbi Rat Karbi Khai kopi kamat halang kunar pes itu kasih song chain kasi non parli si hejong Narendra Modi bang via ko tamen ni ninje lo isi press meet lo ahok lo chitong nun nangji halabang so kasi tong dun pen lam theisi Narendra Modi pen chenglo asaba chief minister Karbi Anglong Autonomous Council ng CM lam the sila bang so ready long ning jeje ham trek alam ning jeje patang te anutin akarbi along si aja kong do hala bang so movement kang turji si hala so movement kang turji article 244A autonomous state a movement kang turji labe KSA ASDC Kansas Dicom Jakas nong deadly responsibility ke do kali pinia so na mai long lam the sila ning jeje long te anutin akarbi arat hempekar i arat hempekar i asong tung angki aning pung si kaplan ni maksud